Više od pola 2024. godine je prošlo i još uvek sediš i pitaš se da li početi sa YouTube-om. Ja imam odgovor na to i u ovom videu pokazat ću ti 3 nivoa do tvog uspeha na YouTube-u. Prvi nivo bi bile neke osnove, a to su da li se isplati raditi na YouTube-u, da li YouTube ima potencijala, da li YouTube ima budućnost i koliko se može zaraditi na YouTube-u. U drugom nivou ću ti pokazati kako da edituješ video, kako da napraviš thumbnail i kako da stigneš do tvojih prvih 1000 subscribera. I u trećem nivou ću ti pokazati odlične hakove do brzog stizanja do monetizacije, to jest tvoje zarade. Nakon svih ovih odgovora iz ličnog iskustva, moći ćete da se odlučite da li je vaše pravo vreme za YouTube, a i da pogledate kako početi da snimate za YouTube sa ili bez pokazivanja svog lica. Ukoliko želite da krenete što pre sa YouTube-om, pogledajte moj tutorial kako zaraditi od YouTube-a bez pokazivanja svog lica, bez pravljenja svojih videa, baš kao što i ja sada radim. A za više informacija i detalja do tvog uspeha na YouTube-u, posetite moj Patreon Wealthy World i izaberite sekciju YouTuber. Tu ćete naučiti sve vezano za YouTube, čuti lična iskustva ostalih YouTubera i naučiti kako da zaradite od YouTube-a. Link će biti u opisu videa. A sada krenimo sa prvim nivoom. Da li se isplati raditi na YouTube-u? Moj odgovor je i da i ne. Zašto da i zašto ne? Ukoliko imaš višak vremena u životu, nemaš puno hobija i obaveza, ne radiš u firmi i tako dalje, ti si odličan kandidat za kreiranje kontenta. Na YouTube-u je bitna konstantnost i često kreiranje kontenta, što bi značilo da osobe koje imaju višak slobodnog vremena bi mogle za kraće vrijeme da monetizuju svoj kanal i već počnu da zarađuju novac. U drugom slučaju, ukoliko i nemaš baš vremena za YouTube, radiš u nekoj firmi i imaš svoje hobije, onda će ti verovatno trebati mnogo više vremena čekanja dok ne stigneš do monetizacije svog kanala. Na osnovu toga bih vam ja preporučio da sa YouTube-om radite honorarno, to jest kada imate vremena za kreiranje vašeg kontenta nakon vašeg posla, treninga ili drugog. Dakle, kao što se razlika može uočiti, isplativije je raditi na YouTube-u ukoliko možete biti češći u kreiranju vašeg kontenta. Raditi ozbiljno na YouTube-u postaje tek onda kada vi to želite. Sve zavisi od vas i vaše monetizacije. To znači da ukoliko želite da budete konstantni u kreiranju vašeg kontenta, onda će to značiti da ste fokusirani na rad na YouTube-u i monetizacija će bukvalno sama doći, a nakon toga i vaša prva zarada. A ukoliko se odlučite da ne kreirate kontent često, već honorarno, također je manja šansa da budete monetizovani i zaradite vaš prvi novac. Da li YouTube ima potencijala? YouTube ima veliki potencijal što većina ljudi zapravo i ne zna. Ako za primjer uzmemo balkanskog youtubera Muđu ili Baku Prase, vidjet ćemo da su oni počinjali od nule, bez mnogo novca, bez mnogih stvari koje danas imaju, ali da su imali to jedno što svakom youtuberu treba, a to je konstantnost, to jest mnogo slobodnog vremena i verovanje u YouTube, jer je veliki potencijal koji neće propasti. I baš zato mnogi ljudi odustanu baš tada kada ne budu odmah monetizovani, jer YouTube traži konstantnost i kvalitet. Zatim on sam predloži ljudima vaš kontent. Zašto morate biti konstantni? Bez puno videa teško je stići do monetizacije, to jest do 4000 pregledanih sati i 1000 subscribera. U sve to, jako bitno bi bilo da napomenem da je kvalitet vašeg kontenta također ključan. Ali ako ne odustanete od kreiranja kontenta za YouTube, naučit ćete na tom dugačkom putu kako da poboljšate vaš kvalitet, kako da dobijete više subscribera, kako da editujete bolje itd. Čak kada i ja pogledam moje prve videe, također vidim koliko kvaliteta tu u stvari fali i koliko stvari ja nisam ni znao. Zato sam ja tu da vam pomognem da ne pravite greške kada počinjete, koje svi prave kada počinju sa YouTubeom, a od pomoći može vam biti i YouTube Studio ako ga ispravno koristite. YouTube Studio se konstantno poboljšava, tako da ćete tu uvek moći da ispratite šta se dešava sa vašim kontentom, vašom publikom i vašim kanalom. A da li YouTube ima budućnost? Moj odgovor iz ličnog iskustva je naravno da ima. Iako je TikTok pokušao da zauzme mesto YouTube-a, YouTube je i dalje glavni za gledanje dužih videa, sve tutoriale i najpoznatije influencere, ne zaboravimo i muziku. A što se tiče budućnosti, YouTube će u budućnosti doneti nove update-ove koji će olakšati kreatorima da se povezuju sve više i više sa svojom publikom. YouTube će dakle u budućnosti napredovati i donositi nam nove i uspešne YouTubere. Sada verovatno najbitnije za sve vas, ono što nas ljude pokreće, novac. Ima li od YouTube-a zarade? I moj odgovor iz ličnog iskustva je da, naravno.
Ukoliko vam je kanal monetizovan, počet ćete zarađivati vaš novac od YouTube-a. Bitno je napomenuti da zarada naravno varira, iako nemate puno videa, nećete puno ni zarađivati. Naime, za dobar novac na YouTube-u potrebno je dostići jedan nivo ili ti niz videa koje ste napravili i objavili, koji će čak i kada više ne izbacujete videa neko vreme, zarađivati novac i koji će se uvek ponovo gledati. Također zarada na YouTube-u varira od vaše niše. Za svaku nišu u kojoj snimate postoji takozvani CPM, odnosno cost per mile, što bi u prijevodu bila cena za 1000 pregleda. A šta će vam biti niša? Pa naravno, niša će biti ono o čemu volite da pričate i da snimate. Ali neke od najplaćenijih niša su one na kojima bi ljudi platili ads, to jest reklame koje će iskakati gledalcima. Na primjer, najmanje plaćene niše jesu gaming, prankovi i vlogovi, dok su najplaćenije niše softveri i tehnologije, investicije i financije i ostali. Također vaša zarada će varirati i od mesta odakle vaš gledalac gleda vaš video. Tako da ćete za 1000 pregleda iz SAD-a u niši tehnologija zaraditi od 4 do $20, dok u istoj toj niši za 1000 pregleda iz Bosne zaraditi od 20 centi do $2. Uzet ćemo za primjer kanal Brightside, kanal sa 44 miliona subscribera. Kada odemo kod njih u videe, vidjet ćemo da nijedan njihov video nije sa pokazivanjem osoba koje pričaju u videu. A kada odemo na najpopularnije videe, uočit ćemo da im je dosta videa sa milionskim pregledima, što znači brdo novca od YouTube-a i puno subscribera. To sve naravno možemo provjeriti na Social Blade sajtu. Jednostavno ukucajte u pretrazi Brightside, ovdje mi je izašlo više kanala od Brightside-a, što znači da to isto rade i na drugim jezicima, što naravno znači još više novca. A na njihovom glavnom kanalu možemo vidjeti da su metodom bez pokazivanja svog lica dostigli čak neverovatnih 11 milijardi pregleda, gdje mesečno zarađuju od 9.000 do $140.000, a godišnje od 100.000 do $1,7 miliona. A sada kada ste stigli do drugog nivoa, pokazat ću vam za početak najjednostavniji način za editovanje vaših videa koji će imati hiljade i hiljade pregleda. Jedna od najboljih besplatnih aplikacija i programa za editovanje vaših videa jeste CapCut, koju možete skinuti preko mog linka u opisu videa i dobit ćete pro verziju. Ukoliko budete željeli u budućnosti, moći ćete i da kupite sebi pro verziju, ali za početak vam ne preporučujem kupovinu pro verzije. Jedna jako bitna stvar ove aplikacije jeste to što možete editovati videoklipove sa svojim mobilnim telefonom, što znači bilo gdje i bilo kad. A kada uđete u aplikaciju CapCut, jednostavno kreirajte novi projekat, uključite svoju maštu i počnite sa editovanjem. U jednom od mojih prošlih videa sam pokazao kako editovati video baš onako kako vam treba za početak, tako da možete pogledati sve detalje u tom videu, a onda samo krenite i kreirajte. Kvalitet editovanja će vremenom i sam doći. A kako napraviti dobar thumbnail? Thumbnail je jedna od najbitnijih stvari za vaš video. Kada ljudi vide vaš thumbnail, on će odlučiti da li da uđe u vaš video ili ne. Pogledajte kako ih MrBeast pravi, jedan od najboljih youtubera, svaki njegov thumbnail mu donosi milione pregleda. Također thumbnail treba da govori o vašem videu zajedno sa naslovom. Za pravljanje thumbnaila možete koristiti bilo koju aplikaciju za editovanje slika, ali najbolje od besplatnih su Canva ili Photopea. Obe vam nude profesionalne alatke iako su besplatne. Linkovi će također biti u opisu videa. Važno, izbjegavajte thumbnailove sa previše teksta, low quality slike i clickbait thumbnailove. A sada treći nivo, odnosno hakovi do vaše brže monetizacije i zarade na YouTube-u. Mnogi veliki youtuberi koriste ove hakove, pa čak sam ih i ja koristio jer su jako korisni za rast vašeg kanala. Prvi hak je da u sve kreirane videe napravite još mnogo shorts videa od vaših videa. Postoji mnogo alata online koji će vam uz pomoć AI sami generisati shorts videe od vaših dugih videa, čak i sa tekstom u shortsu. Ali ja preferiram da to sam odradim. Zašto shorts video? Jer su oni gledani češće od dužih videa, svakog dana 30 milijardi shorts videa se pogleda, tako da ćete dobijati više subscribera i ljudi će otići na vaše duže videe. Drugi hak jeste da skinete YDQ extension za vaš desktop računar, koja će vam pomoći u tagovima, thumbnailovima, AI predlozima za naslov videa, AI predlozima za tagove i mnogo drugih zlatnih stvari. Ovo je jedna od najboljih alatki koju ćete vidjeti kod svakog većeg youtubera kada streamuje svoj ekran i na YouTube-u je. Verujem da sam te dovoljno motivisao da napokon kreneš sa YouTube-om. Ovo su bile samo neke od osnovnih informacija vezane za YouTube. Ukoliko želiš da postaneš pravi YouTuber, pridruži se mom Patreonu Wealthy World i izaberi sekciju YouTuber i također pogledaj moj prethodni video kako zaraditi od YouTube-a bez pokazivanja svog lica, bez pravljenja svojih videa.